dijadikan ke ulama. Ada pihna yang berhakun dijadikan kalendum ulama. Kadang nyankan bijai urang bai lebeng asai mula, bai lebeng asai mula. Dengar hai bang len pengingat beleun tangan ulama, ke ulama nejud upan baalaman kena celaka, kehabanyo jinhan nemat sabah saan prahetema wate tubuh kasekaran han selamat iman lam dada. Pale-pale ule benteng bamekaleng han dilangga, pale-pale akai urang han dijadikan ke ulama. Ada pina yang berhakun dijadikan kalendum ulama. Kadang nyankan bijai urang bai lebeng asai mula, bai lebeng asai mula. Akhir masa to kiamat le umat puji ulama. Lam hadis na peingat baalaman Tuhan beri bala, yang kefon Nabi pengingat gadah berkat usaha tami tanah rata tempat han berkat ahwat kana. Pale-pale ule benteng bak mekaleng han dilangga, pale-pale akai urang han dijadikan ke ulama. Ada pina yang berhakun dijadikan kalendum ulama. Kadang nyankan bijai urang bai lebeng asai mula, bai lebeng asai mula. Yang kedua nepeingat yang zalim tan jauh marah, kerayat hana diingat juah tatmi sebang singa. Temakele bala rayatat sekarang Tuhan penyata lidahan roh syahada dak bancutan iman tantaba. Pale-pale ule benteng bak mekaleng han dilangga, pale-pale akai urang han dijadikan ke ulama. Ada pina yang berhakun dijadikan kalendum ulama. Kadang nyankan bijai urang bai lebeng asai mula, bai lebeng asai mula.